прв дигитален самит и тоа во Скопје за Западен Балкан, но за сите бенефити од него и придобивките кои што Македонија ги има, наш гостин во студио 1 е господинот професор Флоријан Бибер, кој што ќе го прашаме што всушност добива Македонија од ова. Господине Бибер, ви благодарам пред се што прифативте да зборувате за студио 1. А кои се придобивките од целиот овој самит? Pa ja mislim, summit je kao signal u principu da se shvati digitalizacija regija Zapadnog Balkana ozbiljno. Zato što do sada, kad gledamo te regionalne saradnje, berlinskih procesa, se puno priča u connectivity, znači u približavanje regiona, ali jako malo o tom digitalnom dimenzijom. I kad gledamo budućnost, gledamo ekonomske strukture, to je ipak jako bitno. I to je taj digitalni summit je sad poruka da se moramo ozbiljnije baviti tim temom nego do sada i da treba neki ne samo nacionalne strategije i pristup za to, nego regionalnu saradnju i da se to uklapa u taj širi evropski kontekst, zato što postoji taj digital agenda Evropske unije i da zemlja Zapadnog Balkana uđe u tu agendi i da bude deo Evropa, bar u toj oblasti. A na koji način bi se povezale državite od Zapadnog Balkana? Pa ima naravno tu, na primjer, što se tiče infrastruktura, znači taj baš mreža, internet mreža, da se tu poboljšava, da se obezbedi, na primjer, jedinstveni standardi, slične tehničke mogućnosti, da se to povezuje. Ima i naravno, što smo puno pričali, roaming, ukidanje roaminga ili smanjenje roaminga unutar regiona i zemlja regiona sa Evropskom unijom, da što pre moguće postane deo tog prostora gde ja ne moram naplatim 3 evra na minut ako hoću ne pozovem Beč, nego da bude besplatno ili skoro malo, mislim ništa. I to je jako bitno, pogotovo za turisti, ali i za ekonomiju, za investitori, da oni vidi da to je jako jednostavno komunicirati i ostati u kontaktu. Znači, puno načina na koji se može to raditi. Ima li nekakav primer, odnosno država, koji što Makedonija može da go preslika ovde i to da se izvede mnogo efikasno i mnogo brzo? Pa ja mislim, uvek se spomenuo kao Estonija, kao jedan od tih digital frontrunners, jedan od tih zemlji koji baš uspije jako brzo da bude pionir u tom procesu i to na raznim oblastima. Znači, prvo, regionalno saradnje, postoje puno ta saradnja između baltičke zemlje, koja je jako bitno, postoji e-governance koja je jako bitno u Estoniji i to je jako, nije to samo zato što je to lepo budućnost, nego to može da smanjuje mogućnosti za korupciju, da smanjuje intransparentnost. Kako bezbednost bi zgolemila ako znamo da i cyberkriminal u isto vreme... To postoji, ali to će biti, znači taj digitalna transformacija će biti u svakom slučaju. Znači, mi smo imali te ljudi u Veles koji su napravili fake news za američki izbori. Znači, to će biti. Znači, pitanje je samo kako vlade i institucije zajedno sa biznesom i nevladinim sektoru mogu da to upravlja na neki dobar način, da bude korisno. I, na primjer, kad govorimo o e-government, jedna bitna stvar je da, na primjer, se dobije sve dozvole kroz toga, što manje se ide u kancelarija, što su manje mogućnosti za korupciju. Ili transparentni budžeti, da sve budžeti, sve te informacije bude javno dostupni na internetu. Znači, ako se to vidi na internetu, nešto potpuno drugačije, ako se kaže, pa vi možete da nađete to na nekoj kancelarije negde gdje niko neće gledati. Znači, ima te načine koje baš mogu da ubrzavaju taj proces reforme administracije, vladavine prava, u kome Evropska unija insistira i to može kroz e-governance puno brže da bude. Така, освен за домашните овде во Македонија, кои што би имале придобивки нели од поврзување на институциите, колку бизнис елитата би имала и од ова бенефит? Односно, освен бизнис елитата, кој друг? Pa ja mislim, naša studija koju smo napisali za ovaj summit pokazuje, na primjer, da investicije u digitalnu infrastrukturu mogu da donesi neki rast, ekonomski rast, ozbiljan rast u zemljama regiona i da taj rast ne bude samo u gradovima, nego također van gradova. Znači, zbog toga to dokazuje da ima veliki interes za poboljšanje broadbanda van
te centara i to je naravno, mislim, to znamo, to je regionalni problem, ne samo u Makedoniji, nego u svim drugim zemljama regiona, da ljudi se isele iz sela u grad i ako se poboljšava ta infrastruktura i ponuda broadband, interneta i tako dalje, da se može voditi do rasta, ekonomskog rasta u tom delovama zemlje koji su sad u propasti. Така, јас знам дека вие ги следите случувањата на Балканот и во Македонија одблиску. Кога би можеле да очекуваме Македонија да биде целосно интегрирана со овој дигитален свет? Pa ja mislim, to sve puno zavisi prvo od motivacija i ozbiljnost vlade, do koje mere oni to shvaćaju kao prioritet. Mislim, čini mi se da to jeste bitan i samo signal da makedonska vlada je htela da organizuju taj summit u Skopje je ta poruka. Naravno, posle poruku treba realnost, treba neki politiku i stratešku politiku i to je sledeći korak. Mislim, nadam se da će ta sadašnja vlada će to ozbiljno shvatiti i raditi na tome. Postoje neki prethodni, mislim, već tradicija, recimo, prethodne vlade i kroz nekoliko godina, ali to mora strateški da se razmisli i sa partnerima u regionu. Znači, ne može Makedonija sam, nego mora da koristi prednost saradnje sa susjednim zemljama. Така, ако можам да ве тргнам сега малку од темата со дигиталниот самит, вие во исто време ја следите и политичката ситуација. Македонија го доби извештајот од Европската комисија, кој што буквално не враќа 9 години назад, но со напредок, бидејќи сега добиваме нели една безусловна препорака. Веројатно работата допрва предстои, не е се готово, реформските процеси се препознаени од Брисел и од Вашингтон. Што можеме да очекуваме? Можеме ли да очекуваме конкретен датум како држава? Pa ja mislim da taj nije samo vraćanje unazad u smislu u neko vreme kad je bio ta perspektiva realnije nego je bilo u prethodnim godinama, nego ja mislim sad postoje, i ako se čita poruke sa strane komisije, baš ozbiljno nadu da pregovore mogu da počne što pre. Znači, nije to samo signal vi ste spremni, nego stvarno želio da se to krene u sledeći korak, znači početak pregovori. Mi znamo da puno će zavisiti od rešenja spora oko imena sa Grčkom i ako to bi vodi do nekog uspeha, do nekog rezultata, ja mislim da postoji politička volja sa strane Evropska unija da se počne sa pregovorima. I mislim, to bi bio taj paket koji bi otvorio tu vrata i onda postoji mogućnost da Makedonija, nadam se zajedno sa Albanijom, bude u takmičenju sa Crnom Gorom i sa Srbijom. Znači, to mi godinama već tražimo da bude takmičenje između zemlja regiona oko što brže članstvo. I to može samo kroz proces pregovora. Kad počnete sa pregovorima, onda počne se da je mogućnost da se meri ko je brže, ko je bolje radi svoj posao. I to je zdravo i za Srbiju, i za Makedoniju, i za Albaniju, i za Crnogoru. Да, ако некогаш бевме лидери во регионот, практично сега Црна Гора и Србија се лидерите. Меѓутоа, која е тежината на Европската Унија во сето ова? Дали Европската Унија беше фер кон Македонија со сите своји препораки, меѓутоа како да работите не се помрднува од место? Јас би рекол дека народот во Македонија би можел да западне во една колективна анксиозност, бидејќи предолго чекаме. Реално е тоа чекање? Треба уште многу работа овде или? Pa ja mislim, do neke mere ta odluka Evropske komisije je ohrabrenje. Znači, naravno, sadašnja vlada je na vlast manje od godinu dana i preuzela jednu jako tešku situaciju i da ne može se očekivati rezultat reforme tako brzo. Znači, to je kao signal sa strane Evropske komisije da oni veruju u ozbiljnost i od motivacije vlade da stvarno sprovede te reforme. Ali naravno, to sad moramo da vidimo realnost. Mislim, to će gledati jako pažljivo i ja mislim dosta zemlje članice su recimo skeptičnije nego komisija. I oni će jako pažljivo gledati da li je vlada stvarno u stanju da usvoji te reforme, da nije to samo poruka ili PR, nego suštinsko. I to je šta sad bi treba da bude sledeći korak. Има ли Грција тежината, истата тежина сега Македонија да го на некој начин попречи патот и во НАТО и во ЕУ, ако спорот со името не се реши, иако и таму се позитивни и оптимистички сите надежи?
Pa ja mislim da, što se tiče i NATO i EU, na kraj krajeva Grčka ima mogućnost da blokira. Formalno da. Formalno da, ali ja mislim ja mislim veliki broj druge zemlje su razočarani bili sa ponašanjem Grčke oko toga, ali sa druge strane nemaju način ili nisu bili spremni da ulože dovoljno političkih kapitala da bi sprečio Grčku da blokira. I ne bi očekivao sada da se to potpuno promenio. Naravno, atmosfera i raspoloženje zemljama prema Makedoniji je puno bolje nego je bilo. Mislim, sad baš vidim da diplomati su jako pozitivni prema vladi, prema Makedoniji. Želi stvarno da se to nešto, mislim, da se otvori ta perspektiva, ali da li su spremni da pritisne Grčku da kaže i ako ne bude rešenje da oni moraju da prihvati, to će biti teško. To će biti jako teško. Naravno, to sve zavisi ako pregovori ne uspevaju, do koje mere će biti očigledno da je odgovornost sa jednoj ili sa drugoj strane. To će naravno promeniti i stav nekoliko zemlji, ali jako teško će biti usvojiti neki zaključak koji bi vodio do početak pregovora, recimo bez saglasnost Grčke, zato što Grčka investira puno snagu, puno energija na tu pitanju i ni jedna druga zemlja je uložio toliko energiju i spremno da rizikuje toliko i zbog toga nadam se da će biti neka rešenja, zato što bez toga ne vidim baš taj jasan put prema članstvu kao sa dogovorom. Gospodine Biber, profesore, vi благодарам што бевте гостин во Студио 1. Благодарам. Ние се враќаме со останатите предвидени содржини во студиото со мојот колега Христијан Стојчевски.